pasanna to matata degaga lalat degaga tikunganna degaga tasi degaga bombanna degaga aju nek nak kepasu degaga tahu degaga atas salanganna nan ni atak kalupanna. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un, ia mananna anak apuna adam khata'un, pasti engka manang atas salanna nan ni atak kalupanna. Wa khairu khata'in at-tawwabun, na yakia sikas-sikasinna tau tas salae sikanjak-kanjakna tau tak kalupai ya naritu dena paja melo toba ari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Sidina atanna Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iya waktu mabarakae degaga ada yang makasingipu ada sangadina ada asipuru kemarajai lau sisi arajangan napung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nariku milo mopi makita angkamo papakita nawiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nariku milo mopi maringkalinga angkamo paparingkalinga nawiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nariku milo mopi makareso, milo mopi makaluang, melok mopi mak jama angkamu pa adisingan nawiringi pung Allah ta'ala, angkamu pa agalakan nawiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Yulle mo pa makalik jaka ngajewe, yulle mo pa pakai dulimae. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nariku melok ki mandre, melok ki minum, yulle mo papa silengangi andre macam ninge nania inungam mapaye yang kemutama rilalan na tiga rota. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dek nagaga pada jamaah yang dimuliakan Allah, benenge pung Allah subhanahu wa ta'ala na cabu iya roh sensor iya angkeri lalan na tiga rota gangka na de na ipirasewi andrewe iya angkai mutama di dalam na tiga rota de na ipirasewi inungange iya angkai mutama di dalam na tiga rota lalu bawa mani andrewe lalu bawa mani inungange
Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Narik kuyaru kejadian jamaah yang dimuliakan Allah. Dia negara pada pahala. Mari nasabak narik kuyaru kejadian. Nacabu pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sensor yang kiri lalu natiga rota. Namo maiga waram parata. Namo maiga duita. Deto na nariyulle manya-manya mengiwi saisa pole di pappenya manna pengabaw subhanahu wa ta'ala terutama andre inugang ijama yang dimulakan Allah narimakon na narui di atan na pengabaw subhanahu wa ta'ala rigaw angkana makanja mopi yaitu makasi mopi pun sinna yule mo papake guna isi bawa madicing yule mo papaki tay matata yule mo paparing kalingangang nido cilita yule mo pakina dingi wi papina dita aja mutakalu pasukuru maringerang ripang Allah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nariko pada musukuru kiwi papenya meku dena paja na tambayang pung Allah subhanahu wa ta'ala wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yan namua nariko masakari majepu pacalan pung Allah ta'ala masarru mapipadi salawat tamapatuta dena fajari kiringangi lauri alim alabbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kaisi mata ibaca suani insyaallah idi manang napas selamat ki Allah subhanahu wa ta'ala pada asalamakan yang kaina lulungangi alim alabbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apalagi riasona Jumae isunnakan pamigai baca masalawat ri nabita sallallahu alaihi wasallam. Aksiru salatakum alayya, aksiru salatakum tapamigaiwi masalawatu fa inna salatakum alayya ma'rudatun majepu salawat muturiya ngasa nabita sallallahu alaihi wasallam ma'rudatun insyaallah letu ri alim labbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinina atama labbina pang Allah subhanahu wa ta'ala sekomona asif selenganna wattuwe asif selenganna datie na mannie na jange na aswe na minggue na ulange dan alhamdulillah makukue terutama na naliwan ni patengan na ulas Sabang betuangan na dek na namita dek na risa dingiwi macawe ni ulang iya angkay si mata ita ajeng tahu ita ajeng dek na namita macawe ni takapo tamutai di mana tamatapak na pung Allah subhanahu wa ta'ala dena namita na poleki ulam mak barakat na pung Allah subhanahu wa ta'ala ia angkay nun rewi na palicu-licu nga pung Allah subhanahu wa ta'ala rilalan na rikwero to angkay papoli wipakasiwing ri pung Allah subhanahu wa ta'ala upa paha alabak paha tau angkay rapi mati ulam mak barakat na pung Allah subhanahu wa ta'ala gangka na napak guruang kisik di parilo doang alim malabbina nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan puang
pak berakka kenga ular rajab dan nia ular sabang puang tuwering nak sunga malampe na urapi si paimang ulan ramalan. Maka iru biasa perlu doang ribaca narik kona rafi ni ular rajab si bawah ular sabang. Dari makwana naro idi atanna pun Allah subhanahu wa ta'ala mumpo di pakutana magani papas sedengat idi atanna pun Allah ta'ala melok dupewi ulan ramalang magani bokot idi atanna pun Allah ta'ala melok dupewi ulan ramalang magani persiapat idi atanna pun Allah ta'ala melok ritakkapewi ulan mak barakatna pun Allah ta'ala tamut ta'idi mana jamaah yang dimuliakan Allah magani papa sedengat ta'idi setidaknya rilalna i waktu mak barakai angka perlu angka apa pangkau keng sitinaja ipo gawu riolo tetamana ulang mak barakakna pun Allah subhanahu wa ta'ala nomor sedi idi atanna pun Allah subhanahu wa ta'ala riolo tatamana ulang mak barakatna pun Allah subhanahu wa ta'ala nomor sedi pakasingiwi asisumpungata laur pun Allah subhanahu wa ta'ala hablum minallah ipakanjakiwi asisumpungata laur pun Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya ia naritu mapamula ni makukue ipamigewi melotoba laur pun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Majepu pun Allah subhanahu wa ta'ala. Majepu pun Allah subhanahu wa ta'ala. Maraja tarima tauba risisena tau taubai. Maka ulan ramalang ipacingi wis persiapan ruhia ipacingi wi watak kalita. Poli di atas salange ipacingi wi watak kalita. Poli di adu sangange ipacingi wi watak kalita. Poli di atas salatan ni atak kalupata riolo tengna itamaina ulam mak barakakna pun Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya makukue ipamigai baca istighfar melo toba di pun Allah subhanahu wa ta'ala ipakasingi asisumpung ngelo di pun Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malasimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa rasaqahu min haitsu la yahtasib. Nigi tahu panandungan baca istighfar nge. Nigi tahu panandungan baca istighfar nge. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Nariku angka susan ulewi angka lalang patujuri wiringi rupang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli dhikin makhraja. Nariku macipi-cipi pina dinna masumpa ipina dinna angka saginanga riweringi rupang Allah subhanahu wa ta'ala wa rasaqahum min haitsu la yahtasib insyaallah angke riwering dalle tan risana rupang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya memperbanyak istighfar ibacana riga ongkana ibaca Astaghfirullahalazim meloki pelan-pelan peri astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Meloki si pelan-pelan peri ibaca rajana istighfarnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka min zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa malazimal istighfar insyaallah angke ilmu ngangi sininna urusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya memperbanyak tobat yero biasa we turi mak balle tapaja ini mak balle we yero biasa we poji we ceritai jana padanna rupa tahu tobat nit paja ini ceritai jana pada terupa tahu. Biasa we komentari pada rupa tahu tapaja ini
lau ni meni pasadiawi alewe molewi ulam mapacin na Allah subhanahu wa ta'ala. Lau ni meni paimagai pakasingi we sisumpungange lau di Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dai pasan na tomatoata degaga lalat degaga tikunganna degaga tasi degaga bombanna degaga aju dek nak kepasu degaga tahu degaga atas salanganna nan ni atak kalupanna. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un iya mananna ana appuna adam khata'un pasti engka maneng atas salanna nan ni atak kalupanna wa khairu khata'in at-tawwabun nayakia sikas-sikasinna tau tasalae sikanjak-kanjakna tau tak kalupai ya naritu dena paja melo toba ripangallahu subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuhan wa tub alaina taubatan nasuhan. Itu yang pertama. Ia ipasa dia mulai ulan ramalange ipakasingi wi asin sumpungan ngirupong Allah subhanahu wa ta'ala riga angkana ini atai ipamigewi melo tobae rupong Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 ipakasingi wi asin sumpungan ta pada tarupa tahu riga angkana ipakasingi wi silaturahmi lor palawangat ta pada tarupa tahu ipakanjaki wi asin sumpungat ta mak beli bola ipakanjaki wi asin sumpungat ta masijing maka insyaallah maka singi asin sumpungange maka anjai beli bola nge maka anjai silaturahmi insyaallah malumui ilolongang barakatna ulang ramalang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya angkai mau pasi bombe sewani ada ya engkai mopa siap bokorang si uluan ni ya engkai mopa si benci-benci aja nata si benci lo ni mana ipacengi we alewe lo ni mana ipakasingi we ase sumpungange lo ni mana ipakasingi we ase disedingange insyaallah al jama'atu ma'al barakah nai ase disedingange papole wi barakah pa insyaallah nariko angka kampung makanja ase disedinganna angka kampung makanja asisum pulonganna nariko angka kampung makanja silaturahminna insyaallah yaitu kampungi makanja asitulutulunganna nan niya asibantu-bantunganna nariko angka kampung makanja asitulutulunganna nan niya asibantu-bantunganna maka insyaallah yaitu kampungi malumui napaturung patulun na Allah subhanahu wa ta'ala. Niga maka da jamaah yang dimuliakan Allah alim malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa an akhihi qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabid dunya wal akhirah. Nigi bantu padanna rupa tahu pole disusah yang kenulai wiriwat tutuo narilino nafasallahu anhu qurbatan min qurabid dunya wal akhirah itulungi ibantu di pung Allah Ta'ala pole disusah yang kenulai riwat tutuo narilino lebih-lebih pamati
ri asuri mondrinna pengadau subhanahu wa ta'ala. Wallahu auni fil abadi madamal abdu fi auni akhi. Naya patulunna pengadau subhanahu wa ta'ala. Napojiwi tulungi napaturungi ri kampungi nariko ri lalane ro kampungi makasingi asi bantu-bantunganna makasingi asi tulung-tulunganna padanna rupatau jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka persiapan yang kedua mulewi ulan ramalang lo di mani pakasingi wi asi sumpung atta nariko engka mopa si bombe-bombe mak jama-jama ni si dampa-dampangang narikong kamu padi panasiwa ada lo ni misiwa ada narikong kamu pa siap bukorang sioloni lo ni me mamagi-magi insyaallah nawiringi sunga pengadau subhanahu wa ta'ala na irapi ulama barakah na pengadau subhanahu wa ta'ala nasaba riasangi sunga riasangi jalan de gagam misengi angka kigaha irapi mo pa ulama barakat ni pengadau subhanahu wa ta'ala. Iza jaa ajaluhum iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Nariko narapi wi ajalanna tasdiru patau la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Dena na yulle pamunduru dena na yulle pamaju maka rilalanna iwatue. Kita senantiasa berdoa kepada Allah puang pak barakai ulam Sa'ban puang wiringi sunga malampi atam puang narapi si pemang ulam mak barakat sinina atanna pengadau subhanahu wa ta'ala. Nomor telu ripasadiai agi pasadia kurikulum Ramadan agaya kurikulum Ramadan ipas sadia iru aga melo ipogau narikotami ulan ramalang ipas sadia iru aga melo ijama narikotami ulan ramalang yeko paralli yoki ko bota aku melo ujama ko ramalangi aku melo upogau nariko ramalangi melo ka makil ko ramalangi melo ka mapakki ko ramalangi yoki kurikulum panitia masigi elangi komelo ni tamar ramalang nuki mana niro aga nuki nasusun ni jadwale nasusun jadwale aga melo nuki niga macerama ko malam pertama niga macerama malam kedua malam ketiga malam keempat subuh pertama subuh kedua subuh ketiga subuh keempat nasusun guru sekolahnya angka kurikulumna sebelum tamu apa guru ni semakada aku mati milih pak gurung aku mati milih pak gurung pak galungnya sebelum melo mak galung ni semana matu maka deh aku milih jam aku tolak tu galungnya aku milih jam tolak tu galungnya ia matu milih galoi ia matu milih sangki dan lain sebagainya. Akhirnya salah sebeman di jama-jamanna napa na jama pura meman di jama-jamanna napa na jama betuangan na ada jamaah dimuliakan Allah pasanna tomatotta muduk pameman ni napa mujama artinya misem meman ni jama-jamangi napa meluk mupogau jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kurikulum ramalang mapa mula makuke oki ya meluk ka masang pajak sunnah meluk ka mengaji insyaallah matu kotami ulan ramalang ya rumah kutu-kutu mengaji ni Poperali bikin target one day one juice ya aga yasa one day one juice satu hari satu jus baca deh ya yarga dia peletule one day one juice bikin program subuh mengaji gerakan subuh mengaji angka masih gi ulawi popolaka bagian Kendari Ramadan yang lalu masih gero gerakan subuh mengaji agak gerakan subuh mengaji makanya iparate yeru masigi meli korang mak gesok-gesok ya meli korang mak gesok-gesok mak jus-jus ya ye popure masam paja subuh na bagaimana ni jamaah na bagian ni jamaah yeru korang mak gesok-gesok na bagian ya age pago ero inaru jamaah ero na baca ni
Ye ko pale nang ka jamaah de panullay patammay seddi geso nanang ka paralunay sa liwang ipagalung impamanya apa muli ka pa watu apuku kangir ko ramalangi impamanya de nulle patammay na melolo galunge ale yer ko ratta tabawe lo bulata oko pasi bulata tapattaru eko talulampa mita baca talulampa na balo bulata kure rumatu tabaca sisi lampa dua lampa kure si rumatu de panule tamma loro pasi tasambungi ye romatu de pana tamma asrap si ye ko asrap pinapa tamma seddi gesona asrap pinapa ye ko tamma i napasi pulu si pe mangero panitia masjid ang kami manonrang ye ro pure baja ko itaru ye ro de pana pure baja ko itaru narik ko 30 tau tamma ya koratta ko kamput ta cica sesso ye ko 60 na kedua tamma koratta ri kamput ta dan nata sessoe iko pai bagi-bagi itu adalah gerakan subuh mengaji pure masampaya subuh mengaji wijolo cinampa yariga meringkalinga carama cinampa iko pure mengkeringa mengaji cinampa na pareo lo bolana maka itu adalah gerakan subuh berjamaah de nameta tapi pahalanya luar biasa de nameta tapi barakahnya luar biasa magai aswaso tamma akurangi oko kampot tak tanyakangi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berakana kurangi napa bilewi sininna abalai nan nia pakki jajai musibai yang kerilalna kampot tak gerakan subuh mengaji yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah ia naritu loni me riyadhah agak riyadhah latihan ye ko angka tau melo pertandingan lari nadek nang kena latihan kira-kira ada kejadian Bapak Ibu ye ko angka tau melo lo pertandingan lari maraton 400 meter de nang kena latihan ya riga 100 meter de nang kena latihan tapalo lari ye ko de na takunci alena aja musialang latihan pasti asusu trilo lati telumpulang melona pertandingan lo memang latihan aso ele pura ele lo silari arwe lo silari angka to melo pertandingan mak golo denan kena latihan tapalo mak golo ye ko dena tak kunci urakna nape katalu na tanda golo dena tak kunci makanya susu ele latihan arwe latihan ele latihan arwe latihan sehingga medari maka deki di penontonge ditungat tuaru gagaru takko na pak golo magi na digaga takko na nasabak latihan makanja latihanna maka ulan ramalang ini jamaah dimuliakan Allah mapa mulin maku kue loni me pakanjaki latihatta aga latihatta ilati ni alewe mengaji aga latihatta ilati ni alewe masempajang terutama sempaja sunnah supaya ko masempajak ki dena na turito magasana dena na turito mak dereke ilati alewe mapuasa makanya ulas sabang Nabi ta banyak puasanya di bulan Saban. Ilati lima puasa supaya mati. Tame bulan Ramalan hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuli maruai masih kita jamaah dimuliakan Allah gangkana namo malampi bacana imamnya namo malampi bacana imamnya detona nanno mamungi munri magai makanya latihatta seboli mulai bulan Ramalan de nang katulatihan tapatama ke bulan Ramalan wedi jadi malam pertama semangat malam kedua mamulan ino semangatna malam katalu deni gaga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka insyaallah yani apa mencaji bokong bapak sedia mulai bulan Ramalan nomor sidi loni mene pakasigi wi asisumpung ngalur pung Allah taala riga ungkana ipamigewi milo toba nomor 2 loni me pakasini we asisumpungatta lauri padat tarupa tau rigau angkana pakanjaki we asisumpungange pakanjaki we silaturahmi nomor 3 loni me pakanjaki we kurikulum me aga melo ipuga ukoro malangi oki ko peralui ye ko angka melo mapabuka soso oki ya soso me ka mapabuka soso oki iko ang kato melo manu oki aga melo tapugau oki bikin kang kurikulum to oki kubota nomor 4 loni me pakanjaki wilatihangi
latihan memang ni maku kue mengaji, latihan memang ni maku kue masampaja sunnah, latihan memang ni maku kue puasa, latihan memang ni papole pakas wenge, maka insyaallah tame ulan Ramalan malumui ipapole pakkasian ia angke na perintah ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waffaqana Allah jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.